Dobar dan, dragi moji. Ja sam Anja Lazić, psiholog u PSZ-u u Ahenu i danas se bavimo temom kvalitetan san. Kao što vi sigurno već znate, jedna od ključnih stvari u očuvanju zdravlja i dobrog kvaliteta života je naravno kvalitetan san. Kada spavamo loše, osjećamo se nezadovoljno i loše, naravno. Pospani smo, mrzovoljni, imamo manjak motivacije za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Zato je veoma bitno da uradite nešto po pitanju očuvanja kvalitetnog sna i tu u obliku nekih rituala, na primjer, koji možete da uvedete pred odlazak na spavanje. Jedan od tih rituala može da bude čitanje neke dobre knjige ili slušanje neke prijatne muzike, meditacija, ispijanje šoljice čaja ili toplog mleka, vežbe disanja ili, na primjer, topla kupka, a sve u cilju stvaranja prijatne i tople atmosfere. Takođe je veoma bitno da isključite mobilne telefone pred odlazak na spavanje. Nije preporučljivo da se uveče, a posebno pred odlazak na spavanje, bavite uznemirujućim temama kao što je, na primjer, koronavirus, da se informišete o koronavirusu ili da čitate neke tužne, uznemirujuće vesti iz vaše domovine. Možete to da ostavite, na primjer, ili da uradite ujutru i bilo bi poželjno da to radite vremenski ograničeno, na primjer sat vremena u toku dana. Takođe je veoma korisno da budete fizički aktivni i da se krećete. Poželjno je, na primjer, da budete fizički aktivni minimum pola sata u toku dana, zato što fizička aktivnost pospešuje kvalitet sna. I ako ste veoma zabrinuti i imate dosta problema i opterećeni ste različitim mislima, dobro je da popričate sa nekim o tome, na primjer sa vašim prijateljem ili rodbinom ili sa vašim psihologom ili psihoterapeutom, zato što je veoma bitno da pričate o tome, zato što to isto može da utiče na kvalitet vašeg sna. Toliko od mene za danas i radujem se sledećem viđenju i želim vam svako dobro do sledećeg viđenja. Prijatno!